aho twagera kukira ha polisi ya Bushenyi twashanga abarisi 11 bahereze kwa emushango yabo kandi polisi yatugira ngo rukutekatekwaho Gordon Turyasingura kurwo mu cyaro cya Mukomoro Kajunju abire nazo mfamu yo muntu nyekiro ayihamwente ajinywisamizi garukosya efa ajibaga ogu akatabarizwa turahamwe Lawrence arukugamba ngo akamukwatira umufamu ye umushahaza nyekiro ayina kadomora kamezi garukosya ngo kandi kuyaye kangira abantu abo yirukanga konka kuyabena yirukanga yanagesimu kandi kutugire kucondoza twashanga isimejo yabiririye yatura hamwe rather yabiririye ya Gordon Turyasingura anka polisi tumukwatsire aryo mukadukuru kaitu kabanyozere ni ferwente zanjye munonga be na sente mukaga zindi kuferwa na konkente ezo zigumanzifanye kiro ni nyebuza nko kuzukufa umuringo gutakwetegeze bwa na leta bashaho kurga ahero abatendeki bakebera ubundi nageta koto asange tar koto aba bakabanza kugira ngo ente zabo nizurware ndwara ya koto batwara sample entebe aho bashangira ente zabo tine karwire na kamwe kumkwezi kwa mukaga na senti 15 ubwo mkwezi kwa mukaga kumkwezi kwa nagira ngo ente nizifa aba kaje ndwara ibe mateka no koto twatera no koto nka ngujema wajema ente za yanga zafu aye kabashaho baragura ndwara ya yanga sakushesha ushanga afire ngibi uzakushashara ngazikondo gwize bakegera gura bagitamwe bikatefu bihamushaga mabari tutamukatwari shagama district ababa bari bagombora twatwara ombara shaka mabari checking aho cyane Urupe birene hentamizi garukose yazicyo zikafa ebire ine business yo kubaga amatungo agafire aho kiro yenyama babirene bagiguza shiringi kenda biyenefa atore bumutundu gwete mutundu gwete tune huguta uyita barako ryo mbaji utubaraka ente yanjye yafa hati izonzuni baraka jajira ate intajugure mtwari 10 nange mtwari 5 abko ente tune horaje utkare wanyama watwara bago mukashesha garkuwa naka mukashesha garku mchararumu uchiza kwechusia ushangente hati mchararumu machaho kantu bakutira sasi mchana zatu bachana tumuriki hapana abukani yo business yabo mchocho kurya cyabo bo babibarinke mbeni camps akwemsi yo niyo tungo nyama yeji yunga bakurirezo ekabete ine nshonga kuwa sesere umwana yagiriyo kama ijaranga mbera ngunga befira poste ndamanyire cya gisre boija ro groupe yo serene bagende sfie banterese mukatwara ngwente yawe fire ntego mambe mtwari kumbaji bagenteje kane barirwa mu nkatano kandi kabane haka kaba bagira bakashanga mu inyena ya meza ata kale ndire kama tindi kumanja kubuza muke kumanyo buri konka kutwa harvesting no buri bwinji after harvest tabo kujibaga omucharo chitu itoko twine yabo abagurente zifiri ngo mu rugwabo nibashobora ente zifiri twabaterra bija bagira ki baji gwente katwanti barira miliyoni kisha tugecheka kwatuje kamara tankamushanje batwereza n'imitwaro atire kanje mfuterere na ngo kubajangwe biro byo mushumani 20 ebya Gordon 20 bikahikabwa nyuma yo kutera omukazi we nukwe kugambara barisa ngwiba no watwire na itente zabo na mizgarukosya agatwire na twaro mu kidomora na fraske mpango batya barisa nukwe kutanuka kuraro mu rugo kuzibireza abashaha mukaga ziciro zireta Gordon na mizije batyo nukwe kumukinaho twaro ndukutwa kitandike cyatuburura cyaturimo mu mutwe kintu cyote kwatiri twakoye ucuguhera umutabura hati ntizaguma nzifa nkuko abakije bagente bashanga umunda amaragaza ugukire kagashabwire kwiha abantu aba bamanywa na Gordon akakwatwa tine nteyona ebire yagarikire kufa twine abamwe umwe utwakwasire kandi simeje abantu abo bono kuba yene bakwataga nabashimiye kuba bazire bata barumu nanga already omugo utwine ashimiye kuba natusya
aha gurupu yona okumanya ngo abina zaba babire batakitina bakatahirira na famu ya Honest Bamanyisa o president yatayayire batwenteze bazita gasha kwa Mike atwachiri